अहानबदा मरुइबा पाउसिंग पिजरी मियामाननबा येंसांग नापी मपुंग फाना फंग्रिबा से कोखन्नबगी पांदमदा Manipur Organic Mission Agency na Sanjan Thongda laiba organic outlet ani ngasidagi hona hangba hokre Houzik mayok nariba COVID-19 na maram oiraga mafam kayada hida kapthokpagi thabak sing paksana paikhanakre COVID-19 na maram oiduna laibak sinba thungna lockdown tawkibana nonggi sarwa yarwa chengsak sing Manipur gi mafam kayada lemna fanghalli Kurumjari Times of Manipur gi nungthil pau ming tabiriba punamapu ARUNBALA taram lokjari houzik fawgi maruiba pau sing miyamda santokna pijari COVID-19 ngakthokna nabagidamak laingakna lauthokiba lockdown na maram oiraga miyamna chananaba yensang napi mapung phana fangdiba se kokhanabagi pandamda laingaki leasing makhada Department of Horticulture and Soil Conservation amadi Agriculture Department gi agency ama oiriba Manipur Organic Mission Agency MOMA na Sanjan Thongda laiba organic outlet ani ngasidagi hona hangba hokre Horticulture and Soil Conservation ge Principal Secretary na luchingduna outlet ani hangdokpagi thoram aduda Department asigi Principal Secretary P Wifi na miyamna outlet ani asidagi pot laiba lakpa matamda yariba makai COVID-19 ngakthokna na ba laiba satna kanglon sing mapung fana inbiu haike Agriculture Department ki mamang da ko na hodi simathang da chat sa yeng do re asmai to na chingmerong na su momagi outlet lei asina taba khoi gi farmer producing company mayam gaswe khoi khucham narega asigi da khoi na government gi side ta gi support khara pirega moi gi start to na hodok chana ba transportation lokhan na ba da gari da vegetable oro ta no gi moi na yon ge da basing si madugi mateng oina ba paisa ge matang na su khara mateng pangge Ngasigi thoram aduga mari lainana Manipur Organic Mission Agency gi Project Director K Devadattana Manipur da lairiba district sing dagi agency asigi makhada laiba Farmer Producer Committee taraga manga dagi chanana ba yansang na pising ase outlet ani asida purakpani farm tawriba singna pot yonfam laitaba amadi miyam na pot laifam khangdana lairiba se koknana bagidamak khongthang ase lokatpani outlet ani asida fangba potlam sing laingakna ayaba piraba home delivery services singi khuthangda yumda yahole loinana lenga ki club ki mihut sing laktuna mafam asidagi yensang na pi loduna miyam da fanghanna basu apil torokpa loinana farmer producer committee singda changdaba farm tawba lomi singna puthokliba potlam sing yonana bagidamak farmer producer committee singda pau fawbiu haina pothok puthokliba singi pukning singsilakhi farmers producer company singsi makhada leiba members sing natna haibadi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯥꯔꯃꯔꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯣꯟꯐꯝ ꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯠꯇꯅ ꯄꯨꯝꯗꯅ ꯃꯥꯡꯒꯗꯧꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯆꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ Malemda kinaraba nonglei nungsit kum yamna sandorakliba COVID-19 ngakthoknanaba pandamda Nambo Kendrugi manung chanba kha Sanjanbamda Assembly Constituency asigi MLA and Loken gi metengal loinana Youth Union Club amasung Youth Committee kha Sanjanbam nasinduna mahik hanana bahida kapthokpagi thoram amang asi pangthokre thoram gi saruk ama oina YC amadi YOC kha Sanjanbam gi volunteers singi miyoi humpu mukna saruk yaduna bleaching powder sunu phenyl solution sprayer sing season aduna kha Sanjanbam khulak kha Sanjanbam High School PSAC amadi khulsina konba mafam sing sinba thungna disinfectant solution sing kathoki YC ki secretary publicity Anin Kumar Naurem na fongdorakibada malem gi kinaraba COVID-19 ngakthokna na ba pandamda assembly constituency asigi MLA gi matenga loinana mahik hanana ba hida kathokui thoramasi pangthokpani ana mamang da su khoi tawdi tawkhrabane adu bu ngam hauda ba hai tare koi turen seng mana singba amadi ngasi hidak lang thak kapthok tana
सुमायना कोई यूथसिंग पुंजलगा कोई सुमायना तौजबनी हाइरु ngasi ge sigumबसी प्रोग्राम असि दा कोई नंबोने सिगी ओने एमएलए ओने लेबिरिबा ऑनरेबल कोई सी नामायरपम लोकल सिंगाना मा की साइड तगी मांगना चंगमु खुदिमक सि मांगना सुमायना पुथोकपिरगा पांगलना कोई अवांगे नहासिंग पुनसिनजरगा सुमायना कोई ngasi gi प्रोग्राम से पांगथोकजबनी हौजिक हौजिक मालेम की तोंगान तोंगान बलाइबाक चामका मरिफु तरुक हेनबदा मियामना किनरबा लाइचेट अमा ओरिबा कोरोना वायरस की सैथेंग फंगंदुना मियोय लिसिंग कयागी पुंसी मांगनख्रे हाइरिबा लाइचेट असि संदोरक्तनबगी तोंगान तोंगान सेक्सिंग थौरांग कयासु लेप्तना लौकटनरी अखंग अहिसिंगना पिनरिबा गाइडलाइन सिंगी मखादा युम युमदा लेंगदना लैबा अमदी सेक्सिन बहाइबसिना लाइचेट असिगी संगलक्तनबगी ख्वाइदगी फबा लंबिनी हाइना अरुण इंटरप्राइजेस की मपु थांगजम अरुण कुमारना फोंदोख्रे वाफम असि ngarangdagi हौना वांखै असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की मनुंग चनबा लैकाय लैकाय चतुना हिदा कापथोकपगा मरी लैनना मार्क सेंथोकपगी थोरमदा फोंदोखिबनी वाइटोन ग्राम पंचायत की प्रधान पुखरंबम सुरबलागे लिचिंग मखादा चिंगारेल तेजपुरदा लैबा याइफलमजिंग कांगलुफना अचौब थौदांग लौदुना ngasi मालेम की मियोइबा खुनाइदा लंदारकलिबा कोविड-19 दगी ngakthoknanabagidamag hida kapthokre saombung kabui gangma saongbum thongkhong saongbung kabui sairem amadi चिंगारेल तेजपुर की अकोइबदा हिदा कापथोकिबा अदुगा मरी लैनना वाइटोन ग्राम पंचायत की प्रधान पुखरंबम सुरबलाना कोविड-19 ngakthoknanaba लैंगाकना लोकलगलिबा खोंथांग असि थागनिंगाइनी मियाफना लाइचेट असिदगी ngakthoknanabagidamag yumdagi mapan thokpiganu अखोइनबु लिंगजेन मानरबदी लाइचेट असि मरु फंगना मुथत पंगमगनी अमरोमदा लॉकडाउन ना मरम ओइरगा मियामना थेंगनरिबा खुदोंचादबा कयासि मायोकनरिबा असि कोकननबगीदमक लैंगाकना चेंग येलिबा असि मपुंग फाबना यनबिनबसु लैंगाकी पुकनिंग चिंगसिलखि चिंगारेन दलैबा याइफलमजिंग कांगरुप हारिबा क्लब असिगी थौमी सिंगा लोइनना क्लब असिना अचौबा थौदांग लौबिदुना हारिबा कोई हिदाक कापगी थबक असि एकोइगी चिंगारेन खक्तंग नतबिदा एकोइ अतोपा बाउंडरीसिंग हेक तौबु याबंग मफमसिंग बौ चंगदुना हारिबा थबक असि पांगथोकसे नबसागी नत्रगा कोविड-19 की रिलीफ पीबा मतमदा तौरिबा असि खरखचिन गवर्नमेंटना सेमतोकपिरगा पर हेडता किचनदा पीबीरगदी हारिबा अदुगा असai पंजखरिबा कोइगी सेक्शनसिंग अदुगी प्रजासिंगदुदा खरा हेन्ना मियंग चंगबिरगदी हौजिक लेंगांग सथबिरिबा लॉकडाउन अमसुंग कोविड-19 दगी सेफ ओइनबा खोंजंग असदा खरा हेन्ना अपुंग फादुना एकोइना कोविड-19 दगी सेफ ओइमिनगनी हाइबा वफम असि गवर्नमेंट की पुंग सिंसिन जदुना थबक ओइना पांगथोक पिरकनबा हाइजर मालेम की लाइचेट ओइरिबा कोविड-19 की अवाबम बायोकनरिबा मतमसिदा मणिपुर स्टेट असिदसु लॉकडाउन तौखिदुना वानरबा मतमसिदा ngasi जुरिबांग की उचाथोल पायनर क्लब यूपीसी की वॉलंटियर सिंगना उचाथोल की अकोइबदा सैनिटाइजेशन तौबगी थबक सथक्रे हिरमसिदा क्लब की फाइनेंस सेक्रेटरी एल सदानंदना फोंदोरकपदा जिरिबाम हॉस्पिटल न चिंगबदा हिदाक लांगथक काथोक्तुना हौजिक थेंगनरिबा अवाबा सिदा यूपीसी की अंगंबा लूना न लेबदा मतेंग ओइनना बहाइदुना ngasi हिदाक लांगथक ब्लीचिंग पाउडर फिनाइल चाइथोक्तुना सैनिटाइज तौजबने हाइना फोंदोरखि मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर युमनाम खेंसांगी खुथांगदगी सोशल अपलिमेंट ऑर्गेनाइजेशन ना स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर अमदी क्लब असिना फिनाइल अमदी बोगेंड्रो खांगानबा जॉइंट सेक्रेटरी अमदी अथोकपम श्याम सुंदर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ना डोनेट तौदुना वॉलंटियर सिंगना अनिरक सुबो ओइना सिंगजमई कैथेल याउना सिंगजमई टॉफ लैकाई अकोइबा इरम नाला सिंह कापथोक्रे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी बिष्णुपुर नीता आरांबम आईएएस की मीटिंग मखादा PSED की मिमतेंग लोइनना डिस्ट्रिक्ट असिगी मफम सिंगदा कोविड-19 लैनादगी ngakthoknanaba पाइखलकपा ओइना सथरिबा हिदाक साइथोकपगी थौरांगी मनुंग चन्ना मोइरांग सिडी ब्लॉक की SDO BDO मोइरांग CI सोमरेंद्रो सिंगना लुचिंगदुना CD ब्लॉक असिगी अहानबा ओइना पंचायत की मफम मरीदा डिसइंफेक्टेंट साइथोक्रे डिसइंफेक्टेंट हिदाक साइथोकपगी थबक अदु ngasi अयुक अंगनबदगी हौरगा फुबाला सुनुसिफाई नारायणसेना अमदी ट्रोंगलाउबी की मियाम पुनबा मफम सिंह बाजार शेड कम्युनिटी हॉल लाइगी थरोम पांगथोक मफम सिंह प्राइमरी हेल्थ सेंटर यूरिनल डस्टबिन अमदी बैंक सिंगदा चाइथोकी
Hidak Saithokpa Hongdokpa Mari Lainana SDO BDO CS Somarendro Singna Fongdokibada Hidak Saithokpa Thoramasi DC Bisnupurgi Mideng Makada PSED gi gi Matenga Loinana Moirang Fire Substation gi OC gi Matenga Laujaraga Pangthokpani Hauze Manipur gi Miyamna Kinaraba COVID-19 Laina Asidagi Ngakthokna Nabagi Pandamda Chathabani Miyamna su lockdown manungda yumdagi Mapan Thokpigano Haina Fongdoraki Laiba koi COVID-19 Namna tamthiraba coronavirus ke laichat sidagi ngakhongnaba koina sumain panthok chapase koina khona jabani adoga public singdi yari gai koi curfew lockdown sigi support tobo ina amadi laina si sandokpa thingbo ina yari gai yumda laibiu na koi gidam koi elected member koi official essential service ta laiba koi bam moi gidam koi tabak tawi habise koi thisu thamjaningi yari gai koi dising session thokpa ado government thokpa sing lockdown sida sai yumda lera kan doi sa gi family ga yamna lemin na sep oina amde lena sang dana bo na bada sandok pa thingna mo na bada amam gi thodang lobina sa so press media channel sing beda beito Malemda Kinaraba COVID-19 Ngathoknanaba Pandamda Bisnupur District ki Manung Chanba Fugakchau Ikhai Police Station na Lamdamdungi Youth Club singa Khusam naduna Fugakchau Ikhai amadi Kangbai area da Hidak Langthak Sing Saithokpagi Thoram ngasi Pangthokre Police Station asigi OCKS Rajen Khanganba na amadi Club singi Thomi Singna Luchingduna Mahik Hananaba Hidak Sing Saithokpagi Thabak adu Ayuk Anganbadagi Pangthoke Police Partner Sing BDF Partner Sing amadi Club ki Mihu Singsu Hidak Saithokpagi Thoramaduda Sarugyaki Nasi iremdam ikungan pagapsa ikai perong pagapsa ikai amadu Hauzik Malemgi Mafong Kayada Sandorokliba COVID-19 bu Tingnanaba India Langakna total shutdown Lauktokibadagi Nongmagi Sangdraba Yadraba Chana Thangnanaba Laisilaktabadagi Mayoknariba Awaba Sing Asidagi Kharada Oirabasu Menkhat Pangamnanaba Mangan Club Wasikong Mamang Laikaina Chana Thangnanaba Potlam Sing Ahongba Mamalda Yanthokre Yaskul Assembly Constituency ki MLA TI Saitabrtagi Luching Makada Haukiba Mars Kunga Mapanda Card Paiba Singda Cheng Yan Bahokrabagi Tungda Ngarangsu Card Paidaba Singda Su Cheng Pangan Bahokre Miui Amada Cheng KG Mari Panghan Bakal Loinana Imung Amada Cheng KG Kun Panghan Ki Hairi Imphal West Thawal amadi Kaksing District ki oina retail soft keeper singna nomgi sangdraba yadraba polam sing mari lainaba deputy commissioner singdagi ayaba Cheryl single loinana sangdraba yadraba polam sing asi Imphal gi Thangal Bazar amadi Pauna Bazar dagi laiba wholesale gi dukan singdagi ngasi numidang wairam pung manga fawbagi manungda lauranaba SP Imphal West ki maikai dagi miyamda khanghalakli atopa mioi singi oina di lockdown asi adumak chanakigani hairi Director Health Services Manipur ki emergency patient khudak ki anaba natana 31st March fawba anaba amata makha tana yengba lepkadabani haiba yathang amagi matung ina Nambol Assembly Constituency ki manung chanba Laima Pokpom da Laima Pokpom PIC asida Anaba Singh Yengba Lefli Makhatana COVID-19 gi Malem Sinba Thungba Laichat Asina lockdown Makhat Satha Hankiba Yathangna Layengba Lepa Makhatana Muk Sangthari Lainga ki Oiba Makhataba Yathang Laktiba Fauba Layengba Lepa Makha Sathaki Gani Hairi Panbayabadi PIC asigi Akoibada Lairiba Khungang Singda Su loudspeaker Sizinaduna Wafam Asi Miyamda Khanghangi Su Laikre Langthabal Phumlo local da Famungchani Legadaba Quarantine Center ama Laingak na Sagani Haribasi Agricultural Land Kanba Haiba Laingak amadi Miyam gi Firep ki Mayokta Leiba Firep ni Haina Manipur People's Party MPP gi Cheryl amada Khangalakli Manipur Pandit Loisangi Pandit Yaima Wahengbam Lukhoina Luchingduna Kum amagi Kaifadraba Kongba Laithong Phatpa Sajibu Laikhun Funbagi Thoram Ngasi Kongba Turel gi Nongchup Thangba amadi Kongpal Naurebam Laikai gi Manakta Leiba Angom Pokpa amadi Ningthem Pokpa gi Laifamda Ira Thongni Pangthokre Malemda akiba ama oinoriba COVID-19 na maram oiduna laibak asigi oina lockdown laikibana nongmugi surga chajariba amadi naduna lairiba imung kayagi awabada mating kharada oinana bagi pandamda village water sanitization
Committee Tekcham Thawal District na yumda changduna mateng pangkre mi amata mapan thokna daba thabak supam chafam khangdaba khudingmakta lepkhibadagi awaba taraba imung singi yengduna yumda changduna Texam gi imung chamaga kuntra humdoida khangatuna nomgi changdraba yadraba polam sing piki Malembing mafum kaya da lepa laitana sandurok liba COVID-19 laina laichat asidagi ngaktok nanaba seksin thorang lokat po oina Prime Minister Narendra Modi na India pumbada April kungamathoy fawba lauthokiba lockdown amadi Manipur state laingak na lauthokiba curfew na niyam thugaiba achat awok miyoy yangkhai rom kaksing police station na detain tawkre ngasi ayuk pung nipal lom tabdagi ayuk pung mapal makhai rom fawba kaksing district ki kaksing khongnang maringi phangbada sathakiba Kaksing District Police ki achat awok sing thingba duda laingak na amadi District Administration na piba niyam sing indaba miyo yangkhai rom makhoi na thorokpa gari single loina na fajinduna thamki tungda Additional SP Law and Order Lukhomang Khongsai amadi OC Premjit na hauzik malem pumbada thengnariba COVID-19 laina laichat asidagi miyam punna ngakthok minasi laingak na piriba niti niyam sing ngak na chatpiu haiba wafum kaya phongdoktuna wakhal taminaraba matungda warning tawduna miyam adu thadokhi Hauzik Pau Marthana Tenber break amatang lojari. Khanghanjaba Lamjingba Hospital and Medical Research Institute Private Limited na hauzik oiriba khudongchadba kaya sigi yenglaga miyamgi damag hospital asigi maternity ward pung kunmari hangduna miyamgi thawal tawjaragani adumakpu hospital asigi atopa department singdi service lepchugani hospital asida laktingai mamangda makhada pizariba contact number asida hanana appointment lobiu amadi patient ka miyoi amadagi hena loina biraktanaba khanghanjari Jariba Lamjingba Hospital and Medical Research Institute Private Limited, Rim Southgate Kombinai Kaitel, contact number 8258967890. Hidak oina amadi thau oina animak sizinaba yaraba sangbrai thau fangbiragani. Sangbrai pambidagi sungba organic oiraba amadi side effect leitraba thau asina. Hiram kayada kanaba piri. Nungsang, laikoi, haksang chikpa, laihau, apomba, puri, samkenba, tonsil na chingba kaya laying bada kanaba piri. Thau si thakpadi yade. Akupa moral gidama contact tawbiyo Sangbrai Thau Kyam Gai Maning Laikai contact number 9366949811. Break matungda makhataba pau pizari TOMTV na akhanana laukhacharakpa adomgi khonjelgi thoromgi khuthangda miyamdagi tongan ba wafam kaya phongdok pirakpa leptri karam ba miyoi singna kari ba wafam sing thambirakpage haibadu miyam punna mutang taminasi Sarkar na lem na pibiriba cheng asi Chief Minister gi Haksel gi tengbang kad paiba miyoi singda su pibiyo haibani adubu chatlaga hairuba matamda rasan kad paiba miyoi tangpi ne hai paidaba miyoi de piro hairei aikhoi su khangi rasan kad paiba miyoi tang phangadabani haiba adubu hausiki satnariba laina haibadi COVID-19 na maram oiduna awaba taraba miyoi sing amade laita lairaba miyoi singda su pibiyo haibani aigi nupado blind ni mimana daba singidi Sakhau pandabra moigidi phangpham thokpasi phangaroidara aikhoi di CMHD card to paijabani CMHD card to chatlaga utlo matamda si ka se dipiyo haide yaudi haina hairei piro hairei kaninga mong da katlucho CMHD card paibaina CM dagi lawurcho chengdo haina hairei mari laina ba miyoi singna mi eng changbiduna hairiba agent tondon maru bise lockdown amadi curfew na singba asigi marak asida awana taraba parja singidamakta Honorable Chief Minister Pabung Biren Masana miyam gidamak kathokani miyam gidamak mateng pangani haiduna parja miyam waraba matam asida mateng kaya ama tawbibagi tasu haningai letana tagatsari ani subuda imung manung waringai tanpham siraba
ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯂꯦꯟꯗꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯥ 5-6ꯀꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯄꯤꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯝ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯕ ꯁꯥꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯖꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯍꯦꯜꯂꯛꯏꯕ ꯆꯦꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯡꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯨꯡꯅꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨ ꯊꯨꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯏꯄꯥ ꯏꯆꯥ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯋꯥꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯏꯕꯨꯛꯇ ꯆꯦꯡ ꯆꯥꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠꯇ ꯆꯦꯡ ꯆꯥꯛ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯍꯤꯛꯁꯦ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯥꯔꯝꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧꯗꯨ ꯀꯩꯝꯇ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯦꯟꯖ ꯈꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯦꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ 5 daysꯀꯤ ꯆꯦꯡ ꯄꯤꯔꯒꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 10 days ꯆꯥꯅꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ꯫ Manipur masa awi Karnataka Bangalore hairiba mafamduda Manipur masa mi yankhai muki sangde lei hairiba miyoi singse akhoi ayambana hairiba tha sigi satningai gi damakta akhoi February swai ticket ka khibani adu hojik March ki day 31 yorekle aduga akhoi ka khiba ticket ki date na day 27 de woiba adu limit masing hendora ba so akhoi karama matamda chatkani or chat khiroi mafam jide kyam ki leikhini ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯥꯕꯤꯅꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯝ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯄꯤꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯝ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤꯇꯪ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯆꯤꯡꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯇꯨꯝꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯆꯥꯕꯗꯁꯨ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯕ ꯐꯪꯉꯛꯇꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯔꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯣꯛꯀꯅꯤ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯝ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯄꯤꯖꯕꯅꯤ꯫ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯨꯔꯒ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯗꯕꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯌꯦꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯆꯦꯡ ꯑꯁꯤꯅꯕꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯉꯝꯒꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯣ? ꯌꯦꯟꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯟꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯆꯥꯊꯥꯎ ꯑꯂꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯨꯝ ꯃꯈꯟ ꯃꯈꯟ ꯁꯨꯅ ꯌꯦꯟꯕꯤꯌꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯖꯨꯖꯣꯡꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯨꯖꯣꯟꯐꯝ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯤꯖꯕ ꯄꯣꯛꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯖꯨ ꯖꯣꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯨ ꯁꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯤꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯣꯝ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯏ꯫ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯑꯊꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯂꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯎ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯕ ꯁꯪꯕ꯭ꯔꯩ ꯊꯥꯎ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ ꯁꯪꯕ꯭ꯔꯩ ꯄꯥꯝꯕꯤꯗꯒꯤ ꯁꯨꯡꯕ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯐꯦꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯊꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯔꯤ ꯅꯨꯡꯁꯪ ꯂꯥꯏꯀꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯆꯤꯛꯄ ꯂꯥꯏꯍꯧ ꯑꯄꯣꯝꯕ ꯐꯨꯔꯤ ꯁꯝ ꯀꯦꯟꯕ ꯇꯣꯟꯁꯤꯜꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯔꯤ ꯊꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯊꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯁꯪꯕ꯭ꯔꯩ ꯊꯥꯎ ꯀ꯭ꯌꯥꯝꯒꯩ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯅꯝꯕꯔ 9366949811 ब्रेक की मतुंगदा मखतबा पाउ पिजरी असम गवर्नमेंट ना नोमगी सुरगा पुकसाक तालिबा मियोय लाख अनिगा लिसिंग हुमद्रागा निपानदा लुपा लिसिंग अममम पिननबा वारेफ लौक्रे हाइरिबा वारेफ असि ngarang असम की चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ना महाकी मिनिस्टर सिंगल लोइनना पांगथोखिबा मिफम अमदा लौखिबा वारेफ नि हाइरि मसिगी मथक्ता लाइरबगी पनखैगी मखादा लैबा युमथोंग लाख यांखैगी निपानदा लेमना चेंग हयेंगदगी फंगहन्ननबा थौरांग लौखले हाइरि हौजिक लानथेंगनरिबा कोविड-19 असिना मरम ओइरगा दिल्ली लेंगाक पुरिबा आम आदमी पार्टी ना ngarang dagi hona दिल्ली गी मफम सिंगदा लैरिबा स्कूल सिंगदा क्लास नर्सरी दगिना क्लास 8 फाउबा तमलिबा महिरोइ सिंगबु चांगयेंग पांगथोक तबिदा प्रमोशन पिननबा वारेफ लौक्रे मसिगी मथक्ता दिल्ली गवर्नमेंट ना महिरोइ सिंग असिगदमक मोबाइल फोन गी खुथांगदा मैसेज ओइना अमदी वॉइस मैसेज की खुथांगदा मखोइ मखोइ गी असाइनमेंट सिंग हाइबदी होमवर्क ना चिंगबसु पीगनी हाइनसु दिल्ली गी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अमदी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया अनीना पाउमी सिंगदा खंगहनखिबनी हाइरि
BJP के नेशनल प्रेसिडेंट JP नदाना हाउस अनिमकी हाइबदी लोक सभा अमदी राज्य सभा के मेंबर खुदिंगमकना लुपा करोड़ अममम की सेंफम सिंह कोविड-19 लांथेंगनबगीदमक मतेंग पांगनब वाफम थमख्रब तुंगदा अनौब खोंगथांग अमा ओइना BJP की मेंबर सिंह ओइरिबा मिपुम खुदिंगमकना सुपनगी लुपा चाम चामखक प्राइम मिनिस्टर की केयर फंड मतेंग पांगबिनबा हाइख्रे प्राइम BJP की प्रेसिडेंट ना मियाम द पीबा पाउजेल अमदा BJP की वर्कर खुदिंगमकना लाइना आसिबु थेंगनबा होनबदा हाइरिबा सेंफम सिंह असिना अचौब मतेंग अमा मियामदा पांगलगनी हाइबगी थाजब थमखी लेबाक सिनब थुंगना लॉकडाउन तौखिबा सिना मरम ओइरगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की मखादा उत्तर प्रदेश की ओइना थबक सुरिबा मियोय लाख कुनग तरेट का लिसिंग यांखैगी मसा मसा की बैंक अकाउंट सिंगदा सेंफम खरद ओइरबसु फंगहननबा उत्तर प्रदेश लैंगाकना लुपा करोड़ 738 थमजिनख्रे लैंगाक सिना लौरकलिबा खोंगथांग असिगी मतांगदा यूपी की चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ नसु नोंमगी सरा तालिबा मियोय सिंगा वीडियो कॉन्फ्रेंस की खुथांगदा वारी सानदुना मखोयगी अवाट अपासिंगी मतांगदा वाफम कया खनखे हौखिबा ममांगी चयोलदा यूपी लैंगा की माइकैदगी नोंमगी सूरगा चरा तालिबा मियोय लाख कुंथ्रादा नोंमगी ओइना लुपा लिसिंग अममंगी सेंफम फंगहनबा लैख्रे तमथिरब लाइना अमा ओइरिबा कोविड-19 ना इंडिया दा सिहनखिबा मीगी मसिंग कुंथ्रागा निथोय योहनखिबगा लोइनना लाइना आसिगी कंफर्म तौरबा केस मसिंगना लिसिंग अमगा चनीगा यांखैगा माथोय यौख्रे हौजिक फावबदा लाइना आसिदगी फगलखिबा मीगी मसिंगना चामगा अनि ओइख्रे मालेमदा हौजिक फावबदा क्वाइदगी यामना सोहलबा मीगी मसिंग यूनाइटेड स्टेट्स ना मांगजिल चली ngasi fawda US da laina asigi confirm case mioi लाख अमगा लिसिंग हुमफुग मरी की मथक्ता यौखिबगा लोइनना सिखिबा मीगी मसिंग लिसिंग अहुंगी मथक्ता लैख्रे मसिगी मनुंगदा हौजिक फावबदा लाइना असिदगी फगलखिबा मीगी मसिंगना लिसिंग तरुकी मयादा लैख्रे ngasi ayuk manipur da phongnakiba pause singda kari kari maruiba paw yauribaga habdu myam punamuk miyeng taminasi Shanghai Express Chief Minister na quarantine center sanana ba mafam yengsin khre hand sanitizer launch tawkhre paumi hawker da phanghan ba hawkhre ngarang su lakh tara hena donate tawrakhi India da COVID-19 na siba masing kunthra ga mari sukhre Huyen Lanpao India da coronavirus na sikhiba mising kunthra ga mathoi yaukhre Phamung Sani Legadaba Anoba Quarantine Center Sagadaba Mafam Chief Minister na Yengsinkhre Chief Minister na Numitara Mangani gi Manungda Quarantine Center Sabal Losinanaba Official Singda Khangankhre DC Singh Amadi SDO Singh Station Singda Lengdana Lainanaba Khangankhre Personal Protection Equipment Marangkaina Fangananaba Cabinet na Lebnakhre Laingak na Paikhalak liba thabak thoram Singda Mipung Khudim na Tengbang Sanba Mathautai PPCM Isel Express COVID-19 के लाइचत ngak thok nanaba government district khudingmakta quarantine center hangtorakli langthabal fumlo local da famung chani legadaba quarantine center numit 15 gi manungda saba losinanaba chief minister na yengsinkhre hand sanitizer puthokiba mahiroi singda KSN apungning thogatkre barada leiriba mahiroi sing lairaba sinmi singda koine chatuna mateng pangba hauragani KSA Sana Laibak, Chief Minister N. Birena Langthabalda Quarantine Center Sananaba Lam Yengkre. Medical ki Potlam Singh Anirak Subo Oina Purakre, Atai State Singa Pau Faunanaba Officer Singh Hapre. Financial Year June Kuntra Pauba Sangbukre. Naharolgi Thongda COVID-19 Gidamak, Yeliba Napsagi Seng Nikifanganaba Cabinet na Kanakre. India da COVID-19 na siba masing kuntraga mga yokre positive oibana lising amaga chani ka hundra sukre lockdown sangdokpagi wafam leite cabinet secretary coronavirus ki yengnaga Madhya Pradesh da bondi lising nipan thadokna ba process hokre North East ki miyam da jati kangluf naina tathi ta oina tawriba sigi matang da yengsinana ba prime minister da taksin kre anoba quarantine center sanana ba mafam chief minister na yengsin kre Loislakpada maruiba paw amuka hanna pijari Miyamna chananaba yensang napi mapung fana phangriba se kokhanabagi pandamda Manipur Organic Mission Agency na Sanjen Thongda laiba organic outlet ani ngasidagi hona hangba hokre
Hojik mayoknariba COVID-19 na maram oiraga mafam kayada hidak kathokpagi thabaksing paksana paikhanakre. amadi COVID-19 na maram oiduna laibak sinba thungna lockdown tokibana nonggi sangdraba yadraba chengsak sing Manipur gi mafam kayada lemna fanghalli. Hojik fawgi oina de Manipur pau matang se lojare mi eng tabi punamakpo arumlan amukah na khurumjari.